الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وحج بيت الله الحرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga datu nagu mga bai, akipagadatan. Ayadan na ipteros tano itano di pamagusay nagyang kuto makapantag kung mga kukuman sagyang kaiyak kanay ka. Panganin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabutan tanwaya piya agyang kai mga usayan kagigyang ko tuwa kanay na isanan pula uswaga matan wa Islam aso mga Muslim na kailangan nila nagyang ko tuwa kasabutay ranon. Taufikan tanu Allah subhanahu wa ta'ala nagupagumanumanan niya nagyang ko to mga ilmu kepadalam si ko mga ginawa tanu. Mga pagariya ngayon kay man tuwa mapunto ka oras na aya mapumagusay tanu nagyang kuto al-hajju amman mata walam yahuj. So kinay kan sagyang kuto tao amia wafat ada makanay ka. Pero mananagambu, so kinay kan sagyang kuto tao amia wafat. Agyang kuto tao nada makanay ka. Yang ka iya bitiara na isa din na importante agyang kuto akato kawitanoron. Ano sabab? Namiya kadagdagal ang mga tao, mga Muslim, kabaya iyan agyang kuto alokasyan, pagarin yan, anta ka isa ko mga pamilya niyan, amya wafat, ada makanaik, aki, naik kaniyanon. Na anto na katiro sayaw mga ulama, bautup kepakay, anta akadi kepakay. Saginan ipaka rayagan tano sagyang kaiman to akapamagusay tano. Mga pagariya, wadin si iko mimbro upamilya tan wagyang ko to apaman na kabayatan wa kinay kan tano sira, kinay kan tano kiran, naisay niya paman na kailangan managtan wagyang kaiya paman na kaya bitiara o ng mga ulama. Sa tigong mga ulama, o di na aya pitinagan sa yung mga ulama, natigiran adun na mitero kiran na kapakay. Agyang ko to kinay kan sagyang ko to ataw ada makanay. Inay ko pamilya niyan, bulaburong swata iyan. Anta ka so pagari niyan. O di na anta ko, o di na si ko membro o pamilya niyan. Adong pamanamitin na si ko mga ulama, amay tusiran, at tigiran adi din na kapakay. Agyang ko to akinay kan sagyang ko to ataw, miya wafat, ada makanay. Sa ayaw na ang tanoron, nagyang ko to amitindig sa kapakay niyan. Sa pagkanitan si ko Allah, kasabutan na ya piya-piya, mapamamakindigitan wa ya piya-piya, ami sampay si ko mga pagaritan o ang mga Muslim. Nagyang ko to, kabayiran din isa ko mga luksiran, o di na isa ko mga pamiliran, ada makanay ka, kabayiran inay kaniranon. Tingong mga ulama, man mata wa kad wajaba alayhi al-hajj wa lam yahuj aw nazara hajjatan wa lam yahuj fa li ahli al-ilm fi dhalika aqwal. Tingong mga ulama sadin sa tao amya wafat.
agyang kutua tao na kapapaturayan. Gitu itinudan tanwa, sagyang kutua paman na dan yang panakawafat namin ni paliuga tu nagyang kutua hajj. Adas kanian naik. Kapapaturayan ugaid na da lalakaw da paghajj agyang kutua tao. Anta akatigyan na misumaya. Ini sumaya iyan agyang kutua kapakanaikian nadas kaniyang bumakanaik. Na sumampu na sa ilmu na madakal ini bagairan udi na madakal apitin deganiran sagyang kanan abitiara. Paganay akatur mga ulama, gi paganay apitindagan mga ulama at tigiran na yajibu ala waliyuhu an yakhruj an min malihi ma yahujju bihi anhu sawa'un fatahu al-hajj bi tafritin aw bi ghairi tafrit aw sa bidhalika am lam yusi. Tigo mga ulama agyang kutua miya wafat nami papaturay. Sagyang kutua pamilya niyan, sumanga wata iyan, sumanga pagarinian, anta kami berusagyang kutua pamilya niyan. May papaturay kiran, agyang kutua kinay kaniran sagyang kutua isakiran, gyang kutua miya wafat. Sagyang kutua mapenggestu, sagyang kutua kaplalakaw, kinay kanun, nasi iku sagyang kutua tamu kagyang kutua miya wafat. Itu itenudan tano. Yang kutua miya wafat na paman na adna mini begakyan na tamok. Nagi itu giut ro ke ko agyang kutua mapenggestu sagyang kutua kipaghajnun udi na kinay kanon. Malagi da tigong mga ulama. Agyang kutua kiya wafat, agyang kutua miya wafat. Na ayah sabab ada niya nakapakanay kanamiya daraynon sa kaniyan. Anta akada madaraynon. Paman na mga ukuran wallahu subhanahu wa ta'ala ada makanay ka. Malagi do paman na miya daraynon sa kaniyan. Anta ka mapipikirian dinutuagian kutu akan kapakanay kiyan. Malagi do panatigong mga ulama o ini pagamanatian anta akada. Ada na mga tawagira kewafat ada makanay. Napteron yan si iku pamilya niyan. At yan na uba ko petay na sukibaga kakan na tamo kakan na sumapenggesto na lebatan iron sagyang kutua paman na lebatan iron sagyang kutua paman na kipaghaj niurakan. Ada na mga tawagi na ni paman na betadagyang kutu kakewafatian. Ipagamanatian nagyang kutua paman na kipaghaj nun. Madakal ko mga ulama ami tindagsan. Aginan imadhab o Imam Shafi'i wa Ahmad. Naguginan ni Katur o Al-Hasan wa Tawus wa Al-Auza'i wa Thawri wa Abi Thawr wa Ishaq. Madakal ang mga ulama ami tindag sa agiyang kanan na paman na tindag agiyang koto pamilya umiyatay na may papaliugat takiran agiyang koto kipagajniran sa agiyang koto isakiran nagyang koto agasto na si ikukuha sa agiyang koto tamok agiyang koto amya wafat. Bulaboro sa agiyang kaya masatano imantua miya kalala agiyang koto kibayid sa agiyang koto kanay ka. Aya dalil mga pagariya. Nagitinudan tano agiyang kaya dalil ami alo yung mga ulama at talawaya hadith. Paganaya hadith nagyang koto miya katitayan si Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Adna sakata wa bai. Apad sagyang kutua pamilya Juhayna. Amia ka umas kanian si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bai amia ka umas iku nabi Peter yan ko nabi inna ummi nazarat an tahuj. Ayatigan Rasulullah. So ina akan natigian ina iyana na ini sumaya iya nagyang kutua kapakanay kiyan. Ugaid na dadi na makanay kagyang kutwa ina ka na taman samya wapat sa kanyan. Saman na ito na samaya. Agyang kutwa
ini sumay agyang kutwa, in agyang kutwa ba ina, da makapag-hajj. Ukuran wallahu subhanahu wa ta'ala. Inwa tigu bai, kepakayasakan natigiyan na ipag-hajjakan si ina, na ay ini sembungu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uwaya tigiyan. Uwaya tigu Nabi, kepakay, ipag-hajj ka si ina ka, sagyang kutwa paman na samaya ini sumaya iya nakapakapag-hajjian, uga ina daun rautan, nakabadan na miya wafat. Tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hujji anha paghaj na kasi ina ka. Ara'ayti law kana ala ummiki dayn akunta qadi. Tigu Nabi anto na ilayan ka. Upama ko si ina ka na adin abidan yan, adna miyaw tang yan. Ino akunti qadi, giyagot ta utang ina ka na bidan ka atigi tigu Nabi. Natigu Nabi ya uqdullah fallahu haqqu bil wafa. Tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiyataya sagyang kaya ummat yan. At tiga Nabi dini wagyang kutwa para si iku Allah. Gyang kutwa mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang kaya paman na hajj asuguan na ya wallahu subhanahu wa ta'ala. Natigu Nabi ya uqdullah. Nabi dini wagyang kutwa para ku Allah subhanahu wa ta'ala kaswallay lebih yang bidan nagutumanan sa giyang kuto apaman na mga kabenarian. Nakagi kabenar Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto apaman na kanay ko tawa kaya paliugatanon nakagi sa giyang kuto kaya wafatian na daniya na mituman na su pamilya niyan ipagabiyadun. Sa lagi dagyang kanan na paman na inaluitan wa hadith na sakataw paman abai alagi dutua ini sumaya iyan apenutulong penayaw Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sakatawa bai nazarat anta hujja famatat na ini sumaya iyan agyang kutua paman nakapakanay kiyan taman sa miya wafat doon sampai na tigtano nayap man na miya kauman agyang kutua akuha supagari niya na mama ay barat yan na sumagari yari na paman na miya wafat agyang kuto paman na isakiran na miya kaum agyang kuto laki niya si iku Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini pakay siyanon fasa'alahu an dhalik ini pakay siyan ku Nabi Tanwa Muhammad agyang kuto paman na samay agyang kuto pagari niya na bubay miya wafat natigo Nabi Tanwa Muhammad ara'ayti law kana ala ukhtuka daynun akunta qadi. Ato natigiw Nabi ilaya naka opamako si bubaying kaatigian na ada na utangian ada niya nakabayidi inong bayidan naka natigiw mama apaman na uway bayidan nakan. Namiya panutulupan agyang kaya paguling tanwa mga dalil na pagalin dinaya pianutulo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Asa kataw manabai ini pakaisiyan si Nabi Tanwa Muhammad an abiha mata walam yahuj. Ini pakaisiyan ko Nabi Tanwa Muhammad agyang kutwa suama iyan na miya wafat ada makanaik. Miya wafat suama iyan ada makanaik. Qala hujji an abik natigu Nabi Tanwa Muhammad sa agyang kutwa sakata wa bai paghaj na ka siya maaka. Paghaj na ka atigiyan siya maaka sama no to na suanon Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gina ni paganay apitindegan ng mga ulama. Agyang ko to apaman na wajib si ikutaw si iku kipamilya sa agyang ko to miya wafat akipaghajniran sa agyang ko to pamilya na miya wafat ada makanay. Ugay na su Imam Shafi'i rahimahullah natiyafsiliya nagyang kana na paman na bitiara at tigiya na yunzaru fa in mata qabla an yatamakkana min al-ada gi paman na tindugo Imam Shafi'i sakata farduhu wa lam yajib al-qada wa in mata ba'da at-tamakkuni wajaba al-qada ayama ini nagyang kaya katuro Nabi Tanwa Muhammad na pagilay nagyang kunto miya wafat kauto tiyafsiliyan paman na bigan yan sa usaya nagyang kutuwa paman na kaya wafat agyang kutuwa tao ada makanaik. Tigu Imam Shafi'i upama kugyang kutuwa miya wafat.
na unang panagiyang ko to adanian nakawafat na keganian paman nagyang ko to unang panudanian nakawafat na keganian nagyang ko to paman na paman nagyang ko to depan nakawafat nagyang ko to tao na paman na danian dema paru uba paman na banian ipaghadya ginawa niyan ubas kaniyan lalakaw paman na den maparo natigo mga ulama asa kata farduhu natigo imam Syafi'i paman na miyalibris kaniyan sagiyan ko to aki papaliugad si kwats kagi paman na den maparo den na ukit abaniyan na paman na kapaka lalakaw na kanaba panatigo imam Syafi'i ini paliugad agiyan ko to akabaydiru nagyan ko to paman na mga pamilya niyan okay datigo imam Syafi'i wa in mata ba'da tamakkun upama kugiyan ko to kaya wafat agiyan ko to tao ba'da tamakkun na keganiampan apaman na adna oras akapaka pagacian na dania deskanian lalakaw madakalagi danan apaman na agiyan ko to apaman na adna orasian na deskanian din lalakaw wajabal qada na gyuto panatigo imam Syafi'i ami paliugat agyang ko to kabaydi sagyang ko to paman na danya nakapakalalakaw asi makapenggulalan sagyang ko to mga tungan inian yuto itinudan tano agyang ko to kabalat tamakkun minal ada agyang ko to ba'da tamakkun tao pama ada din maparo na ayatin ng imam Syafi'i sagyang ko to kaya wafatian na paman na dadno to paman na dad na baru upaman na kakabay di utungan inin ugaid na upama ko sutaw na naad na oras sa kapakanay kiyan na naik nagiuto pa nakapaman na wajabal qada na bidan o kitungan ay ron diyan ko to pamilya niyan so Imam An-Nawawi isa niya mala imam apaman na ayadin pitindugan niyan nagyan ko to atindugo Imam Syafi'i rahimahullah natiga na tajibul istinabatu anil mayti idha kana qad istata'a fi hayatihi wa lam yahuj miya paliugat at tigi nagyang ko to kasalian ti isagyang ko to mayt agyang ko to mayt na sukya patay gyang ko to paman na daniyang panakapatay na keganian nagyang ko to paman nakapakapaghajian adas kanian lalakaw wa hadha idha kana lahu tarika na tigi nagyang ko to lagi duto na amay tigo Imam An-Nawawi tinudan tanwag yan kaya paman na diyo di kapagusay mga ulama amay katigian ka adin atamo ka iniganatian adna tamo umiya wafat kauto adna tamo umiya wafat ini bagakian wa illa fala yajibu ala alwaris amay kadaaban yan tamok amini ganatian si ikwataian mga wataian si iku pamilya niyan na dia tigian nagtipaliugat sa giyang kotua pamilya niya nagyang kotua kipagajiniran at ipaman na pangutang siran sabab po sa giyang kotua ada kapakanay kagiyang kotua loksiran o di na pagariran sa manuto na dipindi sa giyang kotua ino adna mini begak umya wafat atamok anta akada upama ko adna mini begak yan nakagipaman na skanian nakawasa o di na empleyado na adna paman na miya kuwanian atamok sagiyan ko to adna mini bagayro no pama atamok sagiyan ko to kaya wafatian anta ka negosyante na adna paman na mini bagakyan atamok sagiyan ko to kaya wafatian na paman na giyan ko to penggesto sagiyan ko to paman nakapakalala ka o utungan na inian wataian o di na pagarin niyan naruku sagiyan ko to paman na mini bagakyan atamok watigo Imam An-Nawawi uda atamok ani bagakyan na fala yajibu ala alwarith na dia tigiyan na may papaliugat sa giyang koto pamilya niyan. Wa yajuzu lil warith wal ajnabi al hajju anhu sawaan awsa bihi am la. Natigo Imam An-Nawawi paman na uga ida tigiyan na kepakay. Koto pakambida antan wagi koto ipapaliugat agu giyang koto kepakay. Uga ida tigiyan na kepakay minsan paman ada atamuk amini ganatian na kepakay itinagidan. Kepakai sagyang koto pamilya niyan. Anta akagyang koto ajnabi. Paman na gyang koto mga bulayo kaiyan. Inumapi agyang kaya paman nakapalayo-layo pagarya. Gyang kaya kapagintaw sa dunia. Napili ang agyang koto bulayo kakamapya. Api ka pa na may wafat na napaman na di ganyan na may penderainon. Na, kepakaya tigiyan. Tigira tigu Imam An-Nawawi.
kipaghajnun. Kilala kau no nagyang koto pamilya niyan. Anta akas iku mga bulayo ka iyan. Agyang koto paman na agyang koto paman na isakiran amya wafat. Sawaon awsa bihi am la malagi datigin o ini pagamanatian to anta akada niya no pagamanatan na miya parukira nagyang koto aki nay kaniranon. Ginan supaga na yatindig mga pagariya. Agyang koto aya pitindigan niran agyang koto miya wafat ada makanay kapapaturayan na agyang koto paman na kaya wafatian na des kaniya na makanay na pipakairan to agyang koto akinay kanon. Ada paman natindig o paman na Abu Hanifa ami alu sagyang koto kitab al-Mughni aguso paman na Imam Malik. So Abu Hanifa aguso Imam Malik. Tira na la yuhadju anhu illa an yusi bidhalika fayakuna min ath-thuluth. Ayabu kaya pakayaranon. Gitinudan tanong mga pagariya. Ayabu paman na kaya perwairanon. Kaya pakayaranon. Sa paman na kapakaya ipagagyagyang koto amya wafat ada makanaik na paman na ipagamanatian to. Paman nagyang koto amya wafat na tigyan na upama kubako din na putay mga watakan. O di na mga pamilya kan na upama ko ba ko din napatay na paman na pagaj na ko niyo. Illa an yusi bidhalika fayakuna min ath-thuluth. Nagyang ko to ko nakibuga kiya na tamok sagyang ko to kiya wafatian. Nagyang ko to ikatuluron bagi nagyuti penggesto na paman na iplalaka wagyang ko to pamilya niyan. Nagina na paman na pitindigan nanan o mga ulama. Asiran su As-Sha'bi wa Nakhai wa Hammad bin Abi Sulaiman. Paman adna mga ulama ami tinegsan tigira na paman na upama ko ini pagamanatian nagyang ko tuwa ikatlo bagi ko tamokian bagi insu tamokian nagyang ko tuwa ikatlo ron bagi naron ku agyang ko tuwa gasto. Aya ikatlo kaulo mga ulama sama na aya si itanong matataman sa agyang ko tuwa tindig ikatlo pitindigan ng mga ulama agyang kaya ikatlo kaul na paman na si ini mi aloy sa agyang ko tuwa aujazil masalik paman na pitindigan o Abu Hanifa rahimahullah at na min syaraiti hajjil ghairi al-amru bil hajj paman na padatigyan sa syarat kondisyon sa agyang ko tuwa kinaikan sa agyang ko tuwa paman na kinaikan sa agyang ko tuwa tao amya wafat al-amru bil hajj na isugo yan o tukop mga pamilya niyan paman na suguan niyan o natigyan na paman na pagaj na ko niyo tigu Imam Abu Hanifa fala yajuzu hajju ghairihi anhu bi ghairi amrihi adi kepakai di mana tigyan na kepakai o ba paman na paghajn o tawag yang ko tuwa salakaw sa ginawa niyan inunta na suguan o nagyang ko tuwa ipagajian dia tigilan kepakai inunta na paman na suguan niyan agyang ko tuwa kipaghajnon in awsa bihi amay ka paman na ini pagamanatian sumya ka raya-raya ang mga paghari agyang kaya paman na di hindi ka pagusaya o mga ulama tano rahimahumullah sa aya ikapat atin dugo mga ulama agi paman na titindigan o Imam Maliki rahimahullah Imam Maliki rahimahullah apaman na diyan kaya paman na katero o Imam Maliki rahimahullah Imam Darul Hijrah Imam maya sa paman na Madina apaman na katero al-Aini wa hasala fi madhhab Maliki thalath aqwal so al-Aini atiyan na talo atindigan no Imam Malik gitinudan tano so Imam Malik na kanababu paman na isay sa tindigian sa giyang kaya bityaratan no imanto kataloa paman na tindigian katero yan mashuruha ayat tigian lumalangkap atindigu Imam Maliki rahimahullah na tigian na la yajuz dia tigian na kepakai paman na malagi ini pagamanatian danian na pagamat danian din na pakaya agyang ko to paman na kipaghajnun ikadua katero yan yajuzu minal walad na upama ko ay maghadju nagyang ko tuwa wata yan. Kau to inumapi agyang ko tuwa kambu wata mga pagariya. Sa waladun salih ay mana na wata asalih adi kaniya nakimi penderay nun sa agyang ko tuwa kakawafata ka. Paganintan no si ko wallah suad na mga wata yan. Paganintan no si ko wallah
amambiet tano sa mga watatano sa iku agama tano Islam. Imbiet tano kira nagyang ko to apaman na mga pipi agalbek babaloy sila na mga wala dun saleh, mga wata, mga bilang ataw. Apaman nakatawan nila nagyang ko to amapya, nagusabot nila nagyang ko to amarat agalbek. Nagupaman na mabaloy sila na mga wata amala irespeto, nagumala ilimos ikoloksyan. Ginani paman na panganitano si ko mga watatan mambiet tano sila si ko agamatan wa Islam. Masugutano sira si ko kapaganada si ko agamatan wa Islam. Kagiging kay kambibota mga pagarya na adna mga wata apaman na miya makapiapi wata sabab pednuto sa giyang ko tuwa panganitano si ko wallah atoroon siran wallah nagusabab pednuto sa giyang ko tuwa panagunta man mga loksiran. Adem paman na mga wata paman na api ai tunay ini diundi kapang wasiati nagupaman na dikambi ataw loksian na paman na gyud ko tawatana de abanian na paman na pamikiran na mapia ka matatagus kaniya din sa gyang koto akap supa kaniya si ikumbel aloksian na ilidas tanu san wallahu subhanahu wa ta'ala suad na mga bata iyan na napaman ng biyot tanu sila si iku agamatan wa Islam na si Imam Malik rahimahullah na tiga na yajuzu minal walad ay buat tiga na kupakay ay buat piperonia naging ko ta upama ko suwata utaw na ay lumalakaw na ay katalo katero yan na tiga na yajuzu in awsa bihi na ay kupakay niya na tigo Imam Malik na upama atigiya na kupama na ini pagaman na tagyan ko to amya wafat pama na ini syaratiranon upama ko sumya wafat na ini pagaman na tiyan nakipagajunun na sama to na pama na ipagaj utungan na iniyan amay kadad na labutian nun kapaman na miya wafat na dad na banyan amanat si ko mga tunga na iniyan na paman na didnuto at tigo Imam Malik ipanay kagyang ko to alagi duto amanusya. Mga pagarya ayakat turo imaman nakai aguso sabu edu ko mga salaf natira na la yasihu al-hajju an maytin wala an ghayrihi wa hiya riwayatun an Malikin wa in awsa bihi na dia tigiran kepakai dikekorek akau to la yasih dia tigiran kekorek diketarima agyang ko to paman nakipaghajun sa agyang ko to amya wafat wala an ghairihi apaman na kipaghajun salakawron agina natindagan na natigyan ng Imam Malik apya pa na paman na ini pagamanat agyang ko to ataw na napaman na sa mga ulama tanong mga pagarya na miyakang bida-bida sila sa agyang kaya paman na tindag sagyang koto akinay kan sagyang koto amya wafat akapapaturayan akapakapagasiyan na des kaniya na makanaik ay importante siya katano na paman na miya pamagusay tano agyang koto atindag o mga ulama tano ayad na kadakala na titindag kina nagyang koto paman na kapakainian nagupaman na piya magusayran nagyang koto daw na pakay na piya magusayran nagyang koto anto na yung mga kondisyon naguan to na ibutad agyang ko to paman nakakatarima agyang ko to kinay kan sagyang ko to tao amya wafat ada makanay nananay ng mga pagarya kapaman na wad na data na ron nakasabuti piya na nakapakaya ipagisutan wala si kung mga ulama tanong kami kada-kada sa mga ulama tanong kami makapasapasang sa kukuman na insyaallah na naipagisutan kira nagyang ko to paman na mga lagi di abitira bulaboron sagyang kaya kanay mga pagaryami paman na kipagadatan way panganitan si ko Allah siyabutan wag yang kaya paman na lagi di miya kada-kada lupama paman na kabaya iya na ipaghadsiya nagyang ko to aloksian ugay na keneganian nun ugay na paudi na da kisen yan sa gyang ko to paman na ino ba pa kaya gyang ko to kinay kan sa gyang ko to paman na miya wafat paman na lok sa gyang ko to taw siya maiyan si inaiyan na napaman na da kis niya no nagud makapter usi ko mga ulama so alhamdulillah paman na reutan wa bitiar agyang kaya paman na lagi daw saya jap selam ko skano alang-ulanguan apaman na mga bangsami kipagadatan apaman na kesampaian sa agyang kaya bitiara selam na kanagyang kaya paman na bilang atawa tengedakan minsan si Haris Sarip salam rakasan na insan agu gyang kaya paman na diimentay sa gyang kaya laibtan wa si Majski salam rakasan nagu si Hajja Safia salam paman na salam rakan walang na mga bangsami nagu suaya mananian na nakesampayan sa gyang kaya bitiara na prangkom na kan sakanwa salam alang ulanguan mga bangsami
Ada nakalang kapantano saya apaman na may to si ko mga bangsa tanwa punanaik. Apaman na imanto na sukabayad sa mutawip na temporary close. Ini yanan paman na ini announceanan agyang kaya office sa NCMA paman na temporary paman na sabutan wa temporary paman na kikilusan ni ran sukabayad sa mutawip why. So paman na kabaya iyan nagyang auto kapag pagajya laboro so paman na aduna shaykhian na ayang mapian na bidi ganudin deposit kanudin si ko mga shaykhiyo kandid ni ka pinisan sagyang ka na paman na kaya kalosiron namin ibuya di ganuiran di paman na dinyo di penayawa agyang ko to paman na mga kalangkapan paman na ipambagay NCMF sagyang ko to paman na deadline sagyang ko to kabayad panganitan si ko wallah abugan tanuiran pan sa paman na malayat auras paman na imibayad tanu agyang ko to paman na mga kaditan o mga jemaatan o paman na pemagaciran sa gyang kaya paman na ragun 2026 ekomi taman sa gyang ko to June agi na ni kepantagan sa gyang ko to paman na kanaik so makapantagon si ko Ramadan na paman na so Ramadan na kuma sa iko pagalatan o di na mapambagi o February, Agosto, March 2026 na so mga bangasami apaman na kebaya mamagumra na insyaallah nariparado kami sa giyang ko to akap serbisyo ami si Erkano ayaw kit sa giyang kaya paman na lagi dia makanini at kabu pugumra ka na napaman na konta ka nga susay ka na apya deposit takaw kapaman na giyang kaiman tuwal bitira so kapagumra agusto kapagaj na paman na gobyerno ay apaman na dinan hiteno tanoran sabab sa giyang ko to ayad na kabay gobyerno Saudi na giyang ko to apaman na kapag umaro o mga mu'tamirin di mamagumra na gusto di nanaik apaman na mapi kapag bulusiran nagupaman na paman na mga awid akal so balasan tanu Allah sa madagala mapia salam ko sa wala ngulanguan ang mga loks pagariakan giabuso arini o pagarini si Sheikh Alim Hanif Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.